Егорова Мария Деммен, беге бұл консультационный тоққа кызмендікары хана деметтен хиджабыт. Уже кәсіппен хиджабыт мұнна психолог, логопед, дәріктер, иелері күдері. Әддігер итке өтір үс оғыны иелерін күдерін ұрақчылар. Әнхіна бар оқылар нахақ мен әддейін кемін оңа жайттымыра. Бұл жарекенттен әбәхәт жетер кәлем баран тух болбутун кәсәтә бит. Кене хаталыр, анна манны берип битинеген көрдәне берерген. Нәле тухтар берип битте, хана җылынна кыллары. Менә кыллары көрәм баран уже билер болан хабыда урт әдә билбет кыллары. Мин атам Ефремова Светлана. Мин кыра олым бу ситлечор исан хачыбыт. Бу январда исаһын толбута. Аны исаһын толбутун кенитен бу консультативный медицинский центр хачыбыт. Онно хыжыгыттан билле хаңата элбэбит саварны запаха. Онно бу манна бу жарыктанарыккен үчүн намел куй моторику. Ди илитнен оны ман кредиталер оны ман кутарыген. Оны билген ялки моторикандан ого тула ордук хайдерге. Онхин ман кыжыр билем. Будан хаңарара элбэбит саварны запаха онна кихи хаңаран манык этере иген жетакка үтүктер болбут кихи хаңарарын. Ха кырыяна хайдер аны кехер сатын убутун кениттен эһер бараниһен кабинетин тардалахан көрөр ахылахту хабылахту ден кирен нар оньен багарарыгын оньен бу маннык центр ахылутан ха үшүгей ырак канадаганы атын логопедтерге табакын тумы хөнүген лакыр маннык бара удобный чубастыйын болан